megalayapost.news. Tanghadin babun kilong yeng kila sapan julor hake eryong hake miet jong kasngini kong jong katayo wemle ke jirang basos tenes sotun menta kasngi ulakot sundan naga jingelang ke bekerki yaki video ke jirang bat umling sin ar di blong nak kebenta bani keren halor kalan ban penstet yaki jingerap nak kebenta kitu gilanot balasak ta hake eryong hake ni ke jingelang lesi mentalang video ke jirang Dr. Hajong bat ke video ke umling sin ar di blong kayushi pradhan ki bala pentip bakmat wemle halor ki yeng kisem bat kisnong ki balasak ta hake tai ke eryong ba nakaliang kita ki video kila pensengau ru akmat UMLA bagani jingsha penjulor kilong yeng longsam kadai nadu ke jingjur ke eryong bar ulaba bather bat kila pentip ru baladon katu ani kilong yeng ke belasak tak jur ki balayo ke jingerap bamardor nadu ukhaw ki jan blanket bat kitien sop yeng hakaba menta kidang ap susu ya ke jing pentip nak benta kitu kilong yeng ki ba ompat yo ya ke jingerap kila kularu akmat menteri sarkar bat MLA bakindang penstet ke jingjurin bat kilan a jingerap nak benta kitu ki belasak tak jur bat shalin shop hakatai ke eryong hagani kesngina kaliang bakso senesotun ko MLA bat menteri sarkar badai ya kakam kitnat penroy ulai ku blai kerpang ya ki video ber ki ofisa ki bala shim kya ban jurim ya ki longyeng bala shakta baru ban penstet ya ke jingerap na ka benta kitu ki longyeng ki bala shakta jur ulai tu ru ko MLA ula shim kya ban pha pen poi mardor ya ki tin sop yeng shakitu ki yeng ki bala shakta jur baru rengkat ki ki jingerap ki bedon kam na ka benta kitu ki landon ki bala shalen shop jur ha ka eryong susu ba sosana sotun ula kerpat ya ki dorbar snong baki dai ban pentip shaka office ki video lada ki shakta hakani ka bor mariang bat kentu jurru bakin long ki bapet ngor baru bakim day ban mi nalayeng habajur slap ne jor ke eryong jadi meeting habis bahasa kerja habis cyclone kerjaan sini ini dalam dari dalam IC iOS 2021 blog sampai terpajang dari video di dalam blog kita bagi staff di dalam support dengan yang dengan kumulong nikmat kumulili dapat disoknya kalau ka jinja ba lawan balik shop di Longgien ini adon ka natu menen di wilayah adon ka dia kontak nanti no ban di field staff nanti mesin ka assessment habis berarti habis di jinja kan minyo exact report di Longgien kepala jor ke jinjulor ka yang berarti di jinja di sekolah yang di PSC CC report pun di affected families yang tadi lungi di Plasakta juga pentam kita area juga jirang blok lajur ha nak yang dengan pada kali meeting minta nang bagi video exact ya yo kita report yang nang ba hilak ban ai di jingarap nampak di lungi regulasi ru ikarai ban kita kita di ulang ke sini layu ke report ba kepunta office yang di video baru ar umum bat dirang blok dan kalian dengan layak ai ka asuransi untuk juki bagi serta dia siru pada dirang blok kita di jalur turis kepada jangka umum blok di memiliki area boleh konsumsi kejuni kejirang konsumsi madam usi serta tulis nambah dia mungkin maka office rekam kejuni nambah di longyeng baru tiba dekok benjok dia ya ka sirap tentang pulau kita hingga di tujuan shop kita eryong yang bisa kita kita look di QA ada di school ada di health centers di CCC dengan apa ya balik ke report kenapa nak minta jadi oke kebanyakan yo bang le penyelap di tentang school yang ini di Plasakta tapi yo ya jingerap atau pot seperti ikutin blanket ikutin di immediate release nam tajuki nak yang ke office yang di commissioner lah Cynthia setelah download kata allotment na kita mo bigyan pa ay kuchingarap na kita kita na pag nagwero iki ito lugar atli ki office kuntam bade ya gay bag district ibo kaway ba iki office baro ini Cynthia kuntam di ko ni ka jinja juga jiwan shop kemarin kita kawan lu habus slap hau kria kita kawan ka eryong kabangima bantip lano kanwan lano kacang kini lapu upai ka alert sekarang pak senong sepi seboro dengan lam senong bagian long usiar bat hamtam itu di senong lagi badan di double hole di babiang
lang ba tinapan pengke lupa yo kami ano ko ka jinja ka susi ba lang ba hindi yo kan ay ke immediate release bila mahirap ni kinung yung pasakta MegalayaPost.news